Dobro jutro. Evo pravim hronohleb od integralnog pšeničnog brašna i uzela sam jutros brašno Della Vega, kako li ga zovu, raženo, vidite. I na specifikaciji jasno piše 500 grama. A moja vaga izmjerila jedva 400. Znači ovo je trebalo biti, ovdje da mi je ostala polovina. A ono nije, no, a sad ćete vidjeti. Da. 113 grama je ostalo. A trebalo 250 da bude, znači, Vega malo laže, oduzima, ali nema veze, uglavnom. Znači, stavila sam 650 grama ovoga brašna i 250 grama ovoga brašna i stavila sam sve to zajedno, pomiješala, 2 kašičice sode bikarbone, mljevenih sjemenki, znači ovdje ima lan, susam i golica ili ti bundeva. I to je sve stavljeno ovdje. Znači tu sam stavila 9 kašičica ovoga, znači za svakih 100 grama po kašičica. Malo soli i ovo ću podijeliti u 2 pole, za mene ne treba više. Znači po 450 grama hlebčići, spremni za upotrebu, fino u zamrzivač ili u frižider što imate. Evo kese za zamrzivač, tu ću da podijelim. I imam 4 hleba od, ajde rečemo, potrošenih €1,20 za integralno pšenično brašno i ovamo je Vega 70, znači €2. Za €2 4 hleba od 450 grama. Ispečete i da Bog pomože. Bez kvasca, bez ičega. Javit ću utiske kakavije.